post uKennedy miyekeni nje kanje namiyeka nangamsupport ewile seniyamposta futhi senithi rest in ukuzwisa umndeni wakho ubuhlungu yekani uKennedy futhi uzobona-ke seninenza lama preparations emncwabe eziphume komasipala senifuna ukuyodla imali ngaye khishwa amathenda kuyodliwa imali ngaye icebo lethu-ke lizobe ligijima phambili kodwa umuntu uma esaphila nimgijimeli nina nomgqumeni kwabanje nomtshengiseni kwabanje abantu ade benegama nina nibahambisa sekubuhlungu sekukubi kabi ozahara bahamba sekunje khishwa ama-10 rand lincwatshwe bona kodwa nani khona phambi kwabo masebengekho senithi hey uyibekile induku ebandla ilalele ngokuthula anikaze nimsize ngalutho nonke anikaze asikale thina sibone niphuma nihamba niyosiza umndeni wakhe seniqala niphuma ngamadatha neyoposta musana ukusenza ilima nini phumani nje kubaba uKennedy phumani nje kuyena ake nibayekeni abantu eningazange nibanike uthando ngokweqiniso lo muntu uhlupheke wazohamba emhlabeni ehlupheke wazohamba emhlabeni impilo yakhe inzima wazohamba emhlabeni utshela wazohamba emhlabeni ehlupheka egoli lapha abanye benu bebethumela abanye abantu abathile ukuthi beyomshutha kwenziwa amahlanga haya namhla senikhiphele isithombe esihle akahambanga emuhle kanje uhambe ngaphansi kwalokho ahambange nalo powder osebusweni lo powder lo awufake esasebenza nisamsebenzisa nonke nama